Mateo ƒe agbalẽ 19. Farisitɔwo kple Zadukitɔwo bia dzesi. Gbe ɖeka la, Farisitɔwo kple Zadukitɔwo va be yewoado Yesu kpɔ. Wobia tso esi be wòana dzesi yewo tso dziƒo. Yesu gblɔ na wo be, miawo la, nenye be fiẽ ɖo la, miegblɔna be yame akɔ, elabena yame biã, eye le ŋdi la, miegblɔna be egbe ahom atu, elabena akpɔ̃ ɖo, eye yame biã. Mienya ale si miaɖe dziƒo ƒe nɔnɔme gɔme, gake mietea ŋu ɖi asi ɣeyiɣiwo ƒe dzesiwo o. Dzidzime vɔ̃ɖi ahasitɔ sia le nukunu ƒe dzesi dim, ke womawɔ ɖeke na wo o, negbe Yona ƒe dzesi la ko. Ale Yesu gblẽ wo ɖi, eye wòdzo. Farisitɔwo kple Zadukitɔwo ƒe amɔʋãnu. Wogatso ƒu la yi ɖe go kemɛ dzi, ke nusrɔ̃lawo ɖo ŋku edzi le afi sia be yewomeƒle nuɖuɖu ɖe asi o. Yesu xlɔ̃ nu wo vevie gblɔ be, mikpɔ nyuie le Zadukitɔwo kple Farisitɔwo ƒe amɔʋãnu ŋuti. Nusrɔ̃lawo bu be nuɖuɖu si yewometsɔ ɖe asi o la tae wògblɔ nya siawo ɖo. Ke Yesu ya nya nu si ŋuti bum wole, ale wògblɔ na wo be, o, mi xɔse ʋɛ tɔwo, nu ka ta miele nu xam be yewometsɔ nuɖuɖu ɖe asi o ɖo? Nu ka ta miate ŋu ase nu gɔme o ɖo? Mieɖo ŋku edzi be menyi ame 5,000 kple abolo 5, eye esi susɔ la, yɔ kusiwo oa? Esi menyi ame 4,000 ɖe, mieɖo ŋku edzi kple abolo gbogbo si susɔ mielɔ ɖe kusi me o mahã? Aleke wɔ miedze sii kpɔ be menye nuɖuɖu ŋutie mele nu ƒom le o mahã? Megale egblɔm na mi be mikpɔ nyuie le Farisitɔwo kple Zadukitɔwo ƒe amɔʋãnu ŋuti. Ke azɔ la, wose nu si wòwɔnɛ be amɔʋãnu la gɔme. Eyae nye alakpanu siwo Farisitɔwo kple Zadukitɔwo nɔa fiafiam la. Petro vu Yesu me. Esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo va ɖo Kaesarea Filipi la, ebia eƒe nusrɔ̃lawo be ame ka amewo le gbɔgblɔm be Amegbetɔ Vi la nye mahã? Woɖo eŋu nɛ be ame aɖewo gblɔ be Yohanes Mawutsidetanamela nenye, ɖewo be Eliyae nenye, bubuwo hã be Yeremia alo nyagblɔɖila xoxoawo dometɔ ɖekae nenye. Azɔ ebia nusrɔ̃lawo be, ke miawo ya ɖe, ame ka miebu be menye? Simɔn Petro ɖo eŋu nɛ be, woe nye Kristo, Mawu gbagbe la ƒe Vi. Yesu gblɔ nɛ be, Mawu neyra wò, Simɔn, Yona ƒe vi, elabena Fofonye si le dziƒo la ŋutɔe ɖe nu sia fia wò, ke menye amegbetɔ aɖeke gbɔe wòtso o. Nye hã mele egblɔm na wò be woe nye Petro, si gɔmee nye kpe, eye nenem kpe gbadza sia dzi maɖo nye hame la anyi ɖo, eye tsiẽƒe ƒe ŋusẽwo gɔ̃ hã mate ŋu aɖu edzi o. Matsɔ dziƒofiaɖuƒe la ƒe safuiwo na wò, ale be ʋɔ siwo nàtu le anyigba dzi afii la, woanɔ tutu le dziƒo, eye ʋɔ siwo nàʋu le anyigba dzi la, woanɔ ʋuʋu le dziƒo. Ke Yesu de se na nusrɔ̃lawo vevie be womegagblɔe na ame aɖeke be yee nye Kristo la o. Yesu ƒo nu tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi gbãtɔ. Tso azɔ dzi heyi la, Yesu ƒoa nu na eƒe nusrɔ̃lawo tso eƒe Yerusalem yiyi kple nu siwo adzɔ ɖe edzi le afi ma la ŋuti. Egblɔ na wo be le Yerusalem la, Yudatɔwo ƒe nunɔlagãwo, agbalẽfialawo kple dumegãwo awɔ fu ye, eye woawu ye, gake yeagafɔ le ŋkeke 3 gbe. Esi Yesu gblɔ nya sia vɔ la, Petro ɖe kpɔe, eye wògblɔ nɛ be, Mawu neɖe agba sia ɖa le dziwò, nu siawo madzɔ ɖe dziwò gbeɖe o. Yesu trɔ ɖe Petro ŋuti gblɔ nɛ be, te ɖa le gbɔnye Satana, enye nukikli le mɔ me nam, elabena Mawu me nuwo mele susu me na wò o, negbe amegbetɔwo tɔ ko. Ele mɔ vɔ̃ɖi aɖe trem nam. Ele nya sia gblɔm le amegbetɔ ƒe nukpɔkpɔ nu, ke menye le ale si Mawu ɖoe la nu o. Esia megbe la, Yesu gblɔ na nusrɔ̃lawo be,
Ne ame aɖe di be yeadze yonyeme vavã la, ekema negbe nu le eɖokui gbɔ ne wòatsɔ eƒe atitsoga adze yonyeme, elabena ame si lɔ̃a eƒe agbe, eye wòtia eƒe agbe yome le ŋutilã me la, abui. Ke ame si ɖe asi le eƒe agbe ŋu faa ɖe tanye la, akpɔ agbe mavɔ. Viɖe ka wòanye na mi, nenye be xexea me katã zu mia tɔ, gake agbe mavɔ la bu ɖe mi? Nu kae le xexe sia me si asɔ kple agbe mavɔ? Nye Amegbetɔ Vi la mava kple nye dɔlawo le Fofonye ƒe ŋutikɔkɔe me, eye madrɔ̃ ʋɔnu ame sia ame ɖe eƒe nuwɔnawo nu. Vavã mele egblɔm na mi bena mi ame siwo le tsitre le afi sia la dometɔ aɖewo anɔ agbe, akpɔm mava kple nye fiaɖuƒe la.